Tunen kelmek te hi Vengthar le Z&D ten ni grey color hi tunan bol chang mek te hi Vengthar ania aeng te hi Z&D Academy ania ti te kan nang man lawa Rfyc Naupang League Season 3 nilila ani day 4 tika Rfyc Reliance Foundation Young James Zara Kulsim District Naupang te League match khel an ma chon chawmol mola season tlonin game som thum pathum khel man do ni aban shot goal te ve Wenju khua duaya chumran jing choi choi an chum jing an kiang le tana zia hlawm ang khawp mai Vengthar lamin ron nor phi zel satom defender in rul khawp mai Vengthar corner Z&D lamin long ball and pitch ho ball run let thile ngala free ball peron ami ho chung common ball tia play on le ngal le defender confiro ko mai bum nuaram pe choga last man in clear le pop mai ein tran pui thavio shot dongin disam lo ma sela movement nal khop mai defender hin long ball pe zela dua whistle ritlat mai ani point bowler drop vele predictive le mai ground ball in play ai chonin long ball and pek de pupu khon du jok that mai lom velet lat mai Z&D in free kick an mua an last man defender in a pe cheshan lo he chuak thok mai defender te Z&D in corner an pel a Vengthar lamin ball chang vele lat mai aram bumnal khop mai thin par peluda mase tisual tat doin na ta shed ne avan lo the la len nal to an pedigam rachun la ya lo receive sual do ball an aldo pon mai theni keeper on pace slip
last man lo la cover thei hlo mai Football Academy, the Vengthar FA under 8, Vengthar FA staff, Gala, actually let's roll it. cross chang ring kom mai aron pet suak tok khawp mai body fight body tackle beidun thi mai Z&D lampang fall awangin Vengthar FA te free kick a beta titlat thajuhan ball an appeal nangin Vengthar le ball ro de phei ma ro chu doing pass man lo first half azawa relo den cholanga second half ang khela don ni half time break azawa second half khel turin ron lu leta Z&D Academy lamin sina parantana ball shift chang khome Vengthar FA lamin norna chansan lei vele Amber Angel dorekal do me dona Angeli Ediale Ambrose now 4-4-2 clear chang ring hamara chu le deng hala Xavier aduangin na set batlan pucha ve malan chusak thale rio me thar nong lampang so enrem pui thang renga clear bob me ball nal deu wangin receive po an du chi alo wang khop me tuna Angelic kan lo te kan tilang leang tui vale mi boi inu nen local tro folom tlat mai
Z&D lamin aron North Hema ra chu dominant hall thal bang lawa an la le Vengthar FA in free kick an muan pe na tur so tok veng vong khawp mai an het chuak thalo ani kha Z&D lamin ar ball ron khalpe mra ju defender lo tang kai khawp mai to chel thei hlawa Z&D free kick wala peravo yom va Z&D free kick biết sang để sẽ đầu yom lắm mà last man lục trong kai vất tiểu về bên phía đất mày
partner lo theng le to mo inu tuang em còn pui lam trong in player dom tak tak ten ron cheng thale meron lai ngal tiau tiau thin an lom om thei khop me last defender na deu tlat mai physio ron tlan luta spray ka sok nuwa ding show vele me offside Z&D Naupang player in Lima for seat pe ngai ni mela bai e ume kon la bang an loinin kol lok don ni कार खाई खला नहीं morning Vengthar lamin bolan daluta an bol om freaking pet chun zom don ni an pet na mun tur so duai chun nai seta gol te de bangina kul man lo mai the mal ju pet fu chuan pressing dik chuan in alom ve the tho me gol mau ta in no nem thang ringa ana wal kha khum tur chuan in plan dua chun nai block trail me ren pum pe thapop me tuna khan en bolen chuna en tipal deuh leka physio en boy puinga physio en boy puinga chunjom bele themang
Apa tu? Sakret ni. Dulu sekarang anak tegui sekarang. Fortlat. Z&D ko na pedo na. Ped naman tu ko aram lâu deu me darim ta de ismela corner pet chelo khawp mai bolan lo sabo yo men Vengthar limen nor peita da chu vele mai boka khela zauta khel munum khawp mai Z&D Academy le Vengthar FA te